government kachari atum bangke cabinet decision en nanglang. Cabinet decision en po after cabinet decision in article 244 a bill pon po. Laso phi parliament long kaching we je phan panel ada parliament long kaching we je phan business of lease long ke tha pon je phan president of India bank SNB po. La cabinet decision a tengpen. Laso cabinet decision a tengpen. Laso autonomous state a bill putha parliament long discussion do po. Discussion do depen pulang de to third majority lo pulang tengke autonomous state a bill bank ke Lok Sabha pass po. Majority lo pulang te. Laso phi bank ke apko Rajya Sabha pass nang lang. Rajya Sabha long da apko pass de lo pulang tengke autonomous state bank ke long po. La isi lo. Lasi in weda MP bank ke